Kad ste bili mali jeli ste neki kolač koji izgleda kao kora natopljena mlekom i nikako ne možete da se setite tog kolača. Bez brige, tačno znam na koji kolač mislite i on se pravi ovako. Prvo u pleh dimenzija 20x35 sipamo malo ulja i razmažemo, a onda dodamo malo brašna i protresemo kako bismo prekrili dno pleha. Zatim umutimo 5 belanaca sa 6 kašika šećera. Dodamo 5 žumanaca, 4 kašike brašna, 6 kašika griza, sve to promešamo, sipamo u pleh i poravnamo. Odnesemo da se peče na 180 stepeni 15 minuta. Dok se kora peče u šerpu izmerimo 1 litar mleka. Dodamo 5 kašika šećera, 2 kesice vanilin šećera i odnesemo na vatru. Kad provri, sklonimo sa vatre, a zatim vrelo mleko presipamo preko kore. Mleko sipamo kroz probušenu kašiku kako nam se ne bi odvajala korica kad budemo sekli kolač. Kad smo završili, ostavimo kolač da se ohladi. I to je to, naš kolač je gotov. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.